na tayo. Para kung malalaman live ako ngayon. Ngayong gabi sinyo tanan oro, gido. Ay, hindi gali siya makita, ina. Hindi siya gali makita sa akon nga. Ano ne, nga wall. Kung ako lang ang nagalantaw. Okay, never mind. Yun, thank you so much. Uy, Yay! Manong is here. We that's will right. make Okay. our... Thank you so much for watching my live tonight. Hindi ko kabalo kung sino sa inyo sa mong galantaw. Pero anyway, thank you. I'll be opening our magic alkansya sa tanan nga nag-support sa amon sa Ultra Green Coffee sa my Festivemall. Thank you so much. And now is our 1 year na tayo doon sa Festivemall. Doon po, if you want to avail of the world's healthiest coffee, the UGC Ultra Green Coffee, meron kita nga classic. Here we have classic, tag 650 pesos. Then we also have here the mocha. May additional din siya na cacao. Ang iya nga mga ingredients sa sulod. May ara nga mangustin, moringa oleifera, may ara banaba, of course, coffee, langostinia, graviola, bitter melon, ampalaya, and here we have baby veggies 650 man. 10 cups na ng inyo nga ma-avail nga matimpla nga coffee. It has kale, spinach, broccoli, bitter melon, moringa, carrot, and of course green coffee. And you could also, yes, aging kuha ni nanay. You could now kuha ka ng isa. You could also avail, since mga banyo ay lang kamahal, tag 650 gid ang isa ka pouch. You could buy in a cup dito lang gid sa Festivemall second floor. This is only 85 pesos a cup. Amo na siyang isa ka stick na unod naton sa mga pouches. And we have here a special variant which is Collagen Plus. This is 850 pesos. Yes, Collagen Plus special variant siya. Kaya this is for your beautiful skin, no? Kag, syempre, ito pa namin siya sang tulog ang collagen. Ready na kita nanay mag-open sa aton nga alkansya. Yay! Speak dyan si nanay kay conserve sa energy kay siya ang mapukpok sa aton nga alkansya. So, I'll be wearing my mask kay basi char-char kita karon sang yabok sa aton alkansya. And let's do the honor. Thank you so much sa tanan nga nag-support sa aton sa my festive walk, no? Sa second floor, Cyber Zone sa Festivemall IBP. Ching! Okay, ready? I will support you, nanay. He will pug-pug. It is our alkansya for a year. 6 months. Yeah, 1 year. Okay, and hold. Let's do this, nanay. Yay! Woo! Per cup sa second floor na sa Festivemall. Shout out kay Nang Vicky. Thank you so much for alagaing our Cuesta, and of course to Miss Lorraine, and to all those tenants na nag-support din sa aton nga hot water. This is it, pansit for the next year pagit. Yay!